Bog dečki cure, kao što ste vidjeli u naslovu ćemo danas imati pregled o novoj Yuxin 3 sa 3 kocke. I eto ovako, da krenemo. Za početak nešto o nazivu te kocke. Nekoliko kubera na YouTube su ju nazvali, koliko sam vidio, Zhisheng. To nije točno. Zhisheng je jedna tvrtka koja je nedavno kupila marku Yuxin. Dakle, Yuxin Zhisheng je naziv te korporacije, dakle proizvođača te kocke. Naziv modela je Kirin. Dakle, toliko o tome. Da krenemo na prvi pogled. Ovako. Naljepnice su nekakvih standardnih nijansi i nisu loše, bar po meni. Malo podsjeća oblik ovih edge pieceva i ovaj jako zaobljeni oblik centar pieceva na Gans kocku, s tim da vam mogu reći da je to jedina sličnost koje te dve kocke imaju. Eto, dosta su izražene te rupe, kao na dosta drugih 3 sa 3 kocke koje su zašle u zadnje 2 godine, ništa novo. I eto, to bi bilo to na prvi pogled. Za naljepnice još mogu reći da imaju onako malo mat finish, što je dosta ugodna stvar i neobična, ali ugodno jer ima čovjek dovoljno gripa ako kreće tu kocku i nešto novo i zanimljivo i apsolutno nije loše. To bi bilo kratko to na prvi pogled, pa ajde idemo dalje. O mehanizmu kocke. Evo ovako, za početak bih htio početi pričati o tome da sam imao laganih problema što se tiče jezgre. Dakle, spoja, da to malo približim, ovih krajeva jezgre u kojima je šaraf i taj rup, jel to možete vidjeti, eto, taj rup je na mojoj jezgri, ne znam je li to na svim modelima bude tako ili ne, uglavnom na mojoj jezgri je bilo to da su bili ostaci plastike gore od onog kalupa u kojem oni to prešaju. Dakle, jako loše su mi se vrtili centar picevi radi te plastike. Morao sam to sa skalperom odrezati i malo pobrusiti sa šmirgu papirom da to bude ravno, da mi se jednostavno jezgra vrti kako se spada. Kad sam ju prvi put rastavio, sam to vidio i probao ovo napraviti i uopće se jezgra nije vrtila jer je jednostavno taj neravni ružni ostatak te plastike spriječio jednostavno da se čisto vrte ti corner piecevi. To nije bio veći zahvat, ali jednostavno, evo, da vam kažem da sam to morao riješiti prije nego što sam dobio nekakvu, prosječnu kvalitetu okretaja centar pieceva. Već kad smo kod centar pieceva, oni vam izgledaju, malo podsjećaju na moju style, imaju ovu tu izbočinu skroz naokolo, to malo podsjeća na Aulon ili na Velom, ali dobro, ajde, nećemo reći da je to možda malo inspirirano od mojo, ali nije knock-off, znači nije kopija, to ne bi sigurno rekao. Da pogledamo corner. Corner isto malo podsjeća na jedan Aulon, da vam ga malo približim. Ima tu jedan srednji dio, gljivica je dosta izražena, ima tu ko na nekim drugim modelima malo izraženiji rub ovog cornera koji mu pomaže da se ne dešavaju corner twistovi koji nisu problem na ovoj kocki, ali do toga ćemo još doći. I ima iza toga ovak jedan udubljeni dio koji mu pomaže oko corner cuttinga. I do toga ćemo poslije još doći. Evo samo da vam pokažem taj dio.
da pogledamo jedan edge piece. Edge piece ima, jel, slične oblike što smo već naviknuti od nekih drugih modela, znači dupli torpedo sistem, tu ima jednu malu udubinu koja lovi ove centre, ove izbačine tog centra pisava, što mu pomaže oko kao stabilnosti, o kojoj ćemo pričati još poslije. I ima tu ova dva štipca sa svake strane koje kao što vidite ulaze u ovu udubinu na koneru. Evo, poprilično na prvi pogled solidan mehanizam. Eto, i ne bi više puno htio pričati o tome, nego idemo na sljedeći dio da vidimo kako to sve skupe funkcionira. O performansama ove kocke. Eto, da odmah krenem sa najlošijom osobinom koju ova kocka ima. Ova kocka ima problema sa stabilnošću. Jednostavno, koliko god ju zategnete, ja sam ju sad stavio na ovako. Dakle, vidite da nije prerastegnuta. Edge piecevi se razdvajaju toliko, a čoškovi jednostavno rade ovo. To ta kocka jednostavno radi i ne da se to spriječiti. Koliko god vi nju zategnete do bola da se skoro više ni ne okreće, čoškovi i dalje rade ovo. To je jedan veliki problem na toj kocki koja ona ima. Jednostavno ima takav mehanizam i to ona radi. S tim da mora reći, ovo izgleda jako hudo, ko da će svaki tren eksplodirati. Pri rješavanju, evo, moram reći da se to ne osjeti toliko, ali je osjetno. Ti čoškovi jednostavno imaju nekakvu, leteći su. Dakle, jednostavno se vole izmicati. I to jednostavno uzrokuje da se ona ponaša lagano, deformira se. To se jednostavno pri rješavanju osjeća. Nema ona takav loši osjećaj, kako to sad možda zvuči, ali osjetno je. Ako dosta neakuratno, na primjer vam se desi, napravite neki D pokret i niste savršeno crto na crto okrenuli i hoćete napraviti R, jednostavno vam se desi da malo, ako malo zapne, s tim da ova kocka nema baš puno problema sa catchy lock-upovima, ne zapinje baš previše, dosta oprašta, ali ako dosta neakuratno okrećete, se zna desiti da ipak malo zapne, i onda sljedeći potez koji ćete napraviti uzrokuje to da vam jednostavno taj čošak hoće pobjeći. Neko se s tim može snaći, neko ne može. Eto, da nastavimo o činjenicama. Corner cutting, za koji svi kažu da je odličan, super na ovoj kocki, ima kocka stvarno dobar corner cutting, reže više od 45. Moj setup je sad takav da reže točno 45, da se to malo još poboljšati sa drugim nazivima i sa možda drugim tenzijama. Uglavnom 45 reže bez problema. Kontra isto jako dobro, dosta daleko, skoro crtu na crtu reže, čak crtu na crtu recimo, skoro. Ta nestabilnost je, kao što rekao, osjeti se. Ako vam kontra isto tako malo previše, jednostavno se desi da se deformira ta cijela kocka. Znači ima problema sa stabilnošću, to je definitivno činjenica. Što se tiče poppinga, popping nije tema na ovoj kocki. Popping se ne može desiti. Popping se stvarno ne može desiti. Koliko god pokušate, ja sam jedno, ne znam koliko, 300, možda 400 rješavanja s njom odradio i stvarno sam ju maltretirao. Neće se popping desiti. Popping nije dakle tema na ovoj kocki, to je odlično. Corner cutting smo rekli da je vrlo dobar.
S tim da, jel, još ću malo poslije o tome pričat, dosta cubera su su rekli da ima najbolji corner cutting od svih kocki, ja se osobno ne slažem s tim, ali dobro, najmo dalje sa činjenicama. Brzina ove kocke. Ova kocka nije najbrža kocka, definitivno nije, ali dovoljno je brza. Dakle, ima finu jednu mješavinu, to se stvarno mora reći, između brzine i kontrole. Bez obzira na to da se malo želi deformirati. Brzina je, kao što rekao, fina. Može se to malo usporiti, malo ubrzati, ovisno o tome šta dodate u nju, kakav lubrikant, kao sa svakom drugom kockom, ali ja bih rekao da je brzina stvarno nešto slično kao na A-longu, bih rekao, dosta jedna sigurna mješavina kontrole i brzine, dakle nije prebrzo da izmiče kontroli i nije presporo da bude nepodnošljivo spora, dakle fino. Što se tiče samog osjećaja, ta kocka ima 88 grama, znači malo je lakša, par gramica od ovoga prosjeka koji je nekih 95 grama, dakle dosta dobro su oni to pogodili što se tiče samog tog osjećaja, težine te kocke, to je sigurno jedna dobra stvar. Eto, i šta bi još mogu reći o performansama? Jako ovisno o tome kome se šta sviđa, još ću malo poslije o tome pričat, ali ima uredne performanse. Evo, to je što ja mogu činjenično reći o njoj, poslije ću još malo pričat što se tiče mog mišljenja o tome, ali ima uredne performanse. Ima stvarno dobar corner cutting, ima kontra corner cutting uredan, ne zapinje previše, ima laganih lock-upova ako ste stvarno neakuratni i neprecizni. I to jednostavno uzrokuje da se ona hoće malo deformirati. Eto, to je ta jedna negativna strana što se tiče njezine performanse i što bi ja u kratkom mogu reći o tome što se tiče objektivnih činjenica. Pa eto, idemo dalje. O plusevima i minusima ove kocke, dakle pro i kontra. Eto, čak po meni, koji nisam preveliki obožavatelj ove kocke, ali još ću malo pričati o tome na kraju, ova kocka ima više pluseva nego minusa. Pa krenimo sa lošim osobinama. To je, kao što rekao, jednostavno ta činjenica da ima problema sa stabilnošću corner piseva. Jednostavno radi ovo. Koliko god ju zategnete i dalje ta kocka radi to i to je osjetno, ne sad da je toliki problem pri rješavanju, ali jednostavno se osjeća. Još jedna stvar što se toga tiče. Neki cuberi imaju problema da im prilikom poteza prsti zapinju između edge-a i cornera. Ko ima problema s tim, tome će ova kocka povest prst. Definitivno. Zato što ima, eto, cijeli prst stane unutra. Dakle, ko ima problema s tim kad ovo radi, tam će zapet prst, jer jednostavno ta kocka ima taj nagon da to radi. Eto, šta da kažem, to je jednostavno činjenica, ne samo moje mišljenje. Meni ta stvar jako kvari cijelokupni ugođaj i performanse te kocke. To je jednostavno moje mišljenje i zato ju ja, eto, ne da ne volim, ali nije mi jednostavno nešto naj. Puno drugih loših stvari nema, to je taj jedan veliki minus, što se tiče pluseva, corner cutting je stvarno dobar, nema šta, s tim da
dosta cuberi se hvale da ima najbolji corner cutting od svih kocki. Po mom mišljenju nema. Ima uredan corner cutting, ali nije toliko prelagan, ipak malo treba sile upotrijebiti, pogotovo na 45 ili skoro 45 kojima druge kocke ne trebaju. I svi znamo da pri rješavanju nam ne treba 45, nek nam treba puno manje i želimo da to bude što manje da se osjeti. Malo se ipak na ovoj kocki osjeti, ali gle, to nije preveliki problem, niti je to minus. Corner cutting je uglavnom ok. Popping, s poppingom nema problema, popping je skoro pa nemoguće, ja ne znam koliko bi ga trebalo rastegnuti da se desi popping. Dakle, popping je apsolutni plus, nema ga. Brzina je kao što rekao, od srednje brzo do brzo recimo, ali nije najbrža kocka. Što nije loše, dakle brzina je ok, s obzirom na to da ima, kao što rekao, jedan dobru mješavinu brzine i kontrole. Dakle, nije prebrza da bi se izmicala kontrole i to je ugodno na toj kocki. To je jednostavno, to bi se moglo reći da je plus. Svakako, najveći plus ove kocke je po mom mišljenju cijena. Dakle, ja sam platio $7 za nju, to je apsolutno uredna cijena. Do $9, dakle između $7 i $9 dođe po online trgovinama, to je apsolutno dobra cijena po meni. Za tih $7 do $9 ćete dobiti urednu kocku, a o tome ću još malo pričati poslije šta možete očekivati po mom mišljenju o njoj. Naljepnice, to sam isto već spomenuo, imaju jedan taj mat finish, to je nešto novo, to je nešto lijepo. Imaju fini jedan grip, jedan lijepi osjećaj, to je isto sigurno jedan plus. Ja vjerujem da su dosta kvalitetne, napravio sam jedno 300-400 rješavanja, no i nemaju ništa, ni jednu ogrebotinicu, dakle sigurno su dosta kvalitetne i sigurno dosta dugo drže, to je sigurno plus. I šta bi još mogu reći, manje više je to. Evo, ima više pluseva nego minusa, s tim da je taj jedan minus jako izražen. Idemo dalje na moje završne misli. Evo moje završne misli o toj kocki. Da krenemo ovako. Meni jednostavno, osobno, ova kocka nije legla previše. Dakle, nije me oborila s nogu. Meni jednostavno, osobno previše smeta to što sam već rekao nekoliko puta u ovom videu, da nije prestabilna. Ja na njoj imam užasan prosjek, treba mi 4 do 5 sekundi više nego sa nekim drugim kockama, dakle jednostavno mi ne leži. Evo, šta da kažem, to je jednostavno moj neki doživljaj koji sam imao s njom. Nije loša, nemojte me krivo shvatiti, stvarno kocka nije loša i moramo ostati fair. S obzirom na to da je to Yuxin Zhisheng, kako se zove ta nova korporacija, taj novi proizvođač, to je njihov prvi pokušaj jednog 3-3 modela. I kao što rekao, ako ostanem fair, moram priznat da za prvi pokušaj, za prvu 3-3 kocku nije loša, uredna je. Dakle, nijedan proizvođač u prvom modelu nije napravio nekakvo čudo koje nas je stvarno, kao što rekao, oborilo s nogu. Dakle, za jedan prvi pokušaj jedne 3-3 kocke je ona ok, uredna je. Stvarno je uredna i nemam šta drugo za reći. S obzirom na to da je, kao što svi znamo, Colin Burns napravio nedavno svjetski rekord s njom, će jako puno kubera nju naručit, s obzirom na to, zato što sad naravno svi misle pa ona je oborila svjetski rekord, pa mora da je strašno dobra, moram to imat. Dakle, tu dolazimo do mojih preporuka. Ja ovu kocku preporučujem svim zapravo kuberima s obzirom na to kolika je cijena.
ono dođe od tih 7, 8, 9 dolara, ja sam 7 platio, dakle za 7, 8, 9 dolara ćete dobiti urednu kocku, ali nemojte se zavaravati, ljudi moji, to vam je moja preporuka, nemojte očekivati previše. Dakle, ako si ju naručite sa nekim očekivanjem da ćete dobiti nešto nadmoćno, super, što je najbolje što je ikad izašlo, najvjerojatnije ćete se razočarati jer nećete to dobiti. Kocka je dobra, nije loša, ali nije nadmoćno, super, najbolje. Eto, to je moje mišljenje o njoj. Kao što rekao, meni apsolutno ne leži, ja ću je zbog toga jako rijetko sigurno izvaditi iz ormara da se igram s njom. Ja se nadam da će taj Yuxin Zicheng, proizvođač, nastaviti sa dizajniranjem i sa izbacivanjem novih kocku na tržište i da će ispraviti neke stvari i da će im sljedeći model jednostavno biti bolji. Eto, ja se stvarno nadam da će to tako biti i eto, očekujem i kupovat ću i dalje njihove proizvode ako će ih biti, pogotovo zato što mi se Yuxin 4/4 izvrsno sviđa. Ne mogu uopće usporediti te dve kocke. Dakle, ovaj 3/3, kao što rekao, u mom jednom malom cubing svijetu jednostavno ne igra u prvoj ligi. Ali na drugu stranu 4/4 novi Yuxin mi je apsolutno top of the tops. Dakle, najbolji 4/4 koji sam ja uzeo u ruke i najvjerojatnije će mi sljedeći video biti pregled o njemu. Ne mogu uopće opisati kako mi je dobar. Dakle, ja se stvarno radujem tome da će izaći i naredni 3/3 modeli od tog proizvođača i kupit ću ih i stvarno očekujem da budu što brže na tržištu. Eto, to bi manje više bilo to što imam za reći o njoj. Kao što rekao, ja sigurno si mogu misliti da nekim cuberima ipak ova kocka leži. Dakle, velim vam, naručite si ju, ne košta previše s obzirom na tih 7 dolara, nije bačen novac i nije mi žao da sam ja dao 7 dolara za nju, ali eto, meni jednostavno nije ušla u top nekoliko kocki, ali evo, to je moje mišljenje, meni jednostavno ne paše u mom stilu i to je to. Ovaj put neću s njom napraviti ono što inače znam napraviti, par snimaka kako se igram s njom, zato što mi ona stvarno ne leži užasno, ja vrtim i imate sigurno boljih videa na kojima možete vidjeti kako se ona malo vrti i kako drugi cuberi to rade. Dakle, ja to ovaj put ću izostaviti. Ljudi moji, eto, to bi manje više bilo to što imam za reći za ovaj pregled. I eto, budite mi pozdravljeni. Vidimo se u ovom sljedećem videu. Bok!